Alright. Today we are going to learn different sentences that you can use to speak English in your everyday life. Uyu munsi tugiye kuba twakwiga interuro wakwifashisha uvuga Icyongereza mu buzima bwawe busanzwe. Ukeneye izi nteruro ndetse n'izindi zirengaho wazisanga mu gitabo cyacu interuro 5000 z'Icyongereza, ndetse harimo n'ibibazo ndetse n'izindi nteruro dukoresha mu buzima busanzwe. Ibyo biguha amahirwe yo kuba wavuga Icyongereza, kuko iyo tuvuga dukoresha interuro mu kuvuga Icyongereza. Alright, now let's start the lesson of today. Twibutse yuko ushaka kuba watuvugisha wakoresha nimero yacu 0780293112. Icyo gihe twagufasha ukeneye kw'icyongereza tukakwigisha, ukeneye n'igitabo tukagufasha kuba cyakugeraho. Now let's start the lesson. Like father, like son. Like father, like son. Inyana ni ya mweru. The enemy of my enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. Umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. I am bit worried. I am bit worried. Ndahangayitse gake. What can I do for you? What can I do for you? Ngufasha iki? No man is an island. No man is an island. Nta mugabo nzigira. There is no place like home. There is no place like home. Nta hantu hahwana ni muhira. Here, there are spare chairs. Here, there are spare chairs. Aha hari intebe zibereye aho. Are you kidding me? Are you kidding me? Uri kunkinisha. I don't like such things. I don't like such things. Sinkunda ibintu nk'ibyo. Things are getting better. Things are getting better. Ibintu biri kugenda biba byiza kurushaho. Outside help comes when the rain is over. Outside help comes when the rain is over. Akimuhana kaza imvura ihise. The world has changed in every way. The world has changed in every way. Isi yarahindutse muri buri buryo. I cannot decide what to eat. I cannot decide what to eat. Nabuze amahitamo y'ibyo ndya. Let us try to go there tomorrow. Let us try to go there tomorrow. Reka tuzagerageze kujya ejo. When in Rome, do as Romans do. When in Rome, do as Romans do. Ibi byo biravuze ngo ugiye iburya sazi azirya mbisi, cyangwa se wabisobanura uko bimeze bikavuga ngo iyo uri Roma ukora nk'uko ab'Iroma bakora. When in Rome, do as Romans do. I'm working on it. I'm working on it. Ndi kubikoraho. Absence makes a heart grow fonder. Absence makes a heart grow fonder. Ubuze ikintu aragikumbura cyane. You are blocking my view. You are blocking my view. Uri kunkingiriza. No sweat, no sweet. No sweat, no sweet. Ntacyo wabona utiyushye icyuya. You cannot do it alone.
You cannot do it alone. Ntabwo wabikora wenyine. I have met with my old friend. I have met with my old friend. Nahuye n'inshuti yanjye ya kera. What have you been up to? What have you been up to? Umaze iminsi uhugiye mu biki? That sounds wonderful. That sounds wonderful. Ndumva ibyo ari byiza cyane. What can I do for you? What can I do for you? Ibi byo biravuze ngo ngukorere iki cyangwa se ngufashe iki. When do you wake up? When do you wake up? Ubyuka ryari? I wake up at 6 in the morning. I wake up at 6 in the morning. Mbyuka saa 12 za mu gitondo. What is your favorite food? What is your favorite food? Ibiryo ukunda ni ibihe? My favorite food is beef. My favorite food is beef. Ibiryo nkunda ni inyama z'inka. What do you do for living? What do you do for living? Utunzwe n'iki? Cyangwa ukora iki ngo ubeho? I do a small business. I do a small business. Nkora ubucuruzi buciriritse. Are you married? Are you married? Warashatse? No, I am still single. No, I am still single. Oya, ndacyari ingaragu. When are you planning to get married? When are you planning to get married? Urateganya gushaka ryari? I have no plan for that. I have no plan for that. Nta gahunda y'ibyo mfite. I need to prepare for life first. I need to prepare for life first. Nkeneye kumanza nitegura ubuzima. You look sad. You look sad. Usa n'ubabaye. I lost my wallet. I lost my wallet. Nabuze ikofi yanjye. I'm so sorry, brother. I'm so sorry, brother. Ihangane muvandimwe. Let me lend you 5,000. Let me lend you 5,000. Reka nkugurize ibihumbi 5. Can you help me to do this? Can you help me to do this? Wamfasha gukora ibi? I have no idea how they do it. I have no idea how they do it. Nta gitekerezo namba mfite cy'uko babikora. I thought you studied it at school. I thought you studied it at school. Nari nzi ko mwabyize ku ishuri. We don't study everything at school. We don't study everything at school. Ntabwo twiga ibintu byose ku ishuri. That thin girl is drinking milk now. That thin girl is drinking milk now. Uriya mukobwa unanutse ari kunywa amata nonaha. The police caught the robbers yesterday. The police caught the robbers yesterday. Polisi yafashe ibisambo ejo hashize. We like our teacher. We like our teacher. Dukunda mwarimu wacu. My mother is looking after my baby sister. My mother is looking after my baby sister. Mama wanjye ari kurembera agashiki kanjye gato. Mary will visit her aunt tomorrow. Mary will visit her aunt tomorrow.
Mariya azasura nyirasenge we ejo. My boss reads a book every day. My boss reads a book every day. Umukoresha wanjye asoma igitabo buri munsi. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye ko wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages, pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose cyo gusobanura ibikorwa dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo irregular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye, ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha gukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha kuba wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro 2, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ugufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, aka agatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make 18,000. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780293112 cyangwa se 0728034227. How long have you been teaching? How long have you been teaching? Umaze igihe kingana iki wigisha? The cook has made some pancakes. The cook has made some pancakes. Umutetsi yakoze amacapati. That short man has bought the chaos. That short man has bought the chaos. That short man has bought the chaos. Uriya mugabo mugufi yazanye akavuyo.
The driver has shown the police his driving license. The driver has shown the police his driving license. Umushoferi yeretse umupolisi uruhushya rwe rwo gutwara. The nurse gave the patient some medicine. The nurse gave the patient some medicine. Umuforomo yahaye umurwayi imiti. I would not do that if I were you. I would not do that if I were you. Ibyo sinabikora ndi wowe. The customer is paying the shopkeeper. The customer is paying the shopkeeper. Umukiriya ari kwishyura nyiriduka. Her best friend sent her a gift. Her best friend sent her a gift. Inshuti ye magara yamwohereje impano. Do not spend more than you earn. Do not spend more than you earn. Ntugakoresha amafaranga asumba ayo ukorera. His mother cooked for us a delicious food. His mother cooked for us a delicious food. Nyina yadutekeye ibiryo biryoshye. I am really into football. I am really into football. Nkunda umupira w'amaguru cyane. The gardener handed me some flowers. The gardener handed me some flowers. Ukora jaride yampaye indabo. This picture looks awesome. This picture looks awesome. Ino foto ni nziza cyane. What did you do there? What did you do there? Niki wakozeyo? I visited my friends from there. I visited my friends from there. Nasuye inshuti zanjye zibayo. May you give me a ride? May you give me a ride? Nkampara ifuti? No problem, get in. No problem, get in. Nta kibazo, injira. Excuse me, do you have a minute? Excuse me, do you have a minute? Nyihanganira, waboneka akanya gato? Sure, what can I do for you? Sure, what can I do for you? Yego, ngufasha iki? Nice to meet you. Nice to meet you. Ni byiza guhura nawe. Can you spare some time? Can you spare some time? Wambonera igihe cyo kuba turi kumwe? Come in, have a seat. Come in, have a seat. Mwinjire, mwicare. To tell you the truth. To tell you the truth. Nkubwije ukuri, I do not like waiting for a long time. I do not like waiting for a long time. Ntabwo nkunda gutegereza igihe kirekire. Me too. I hate waiting. Me too. I hate waiting. Nanjye nuko nanga gutegereza. Turn the TV off. Turn the TV off. Zimya televiziyo. It is time to sleep. It is time to sleep. Ni igihe cyo kuryama. May you explain it once more, please? May you explain it once more, please? Wakwihangana ukongera ukabinsobanurira. Everything costs an arm and leg here. Everything costs an arm and leg here. Ikintu cyose hano kirahenze cyane. His victory made his parents happy. His victory made his parents happy. Intsinzi ye yashimishije ababyeyi be. Kigali is the capital of Rwanda. Kigali is the capital of Rwanda. Kigali niwo murwa w'u Rwanda. Our family spent the holiday in Gisenyi. Our family spent the holiday in Gisenyi.
umuryango wacu wagiriye akaruhuko i Gisenyi. Do you drink milk with sugar? Do you drink milk with sugar? Unywa amata arimo isukari. What's more important, health or wealth? What's more important, health or wealth? Niki gifite akamaro cyane, ubuzima cyangwa ubukungu? My brother had a toothache last week. My brother had a toothache last week. Umuvandimwe wanjye yari ari kuribwa iryinyo icyumweru giheruka. Why are you going slower? Why are you going slower? Kuki uri kugenda buhoro? I am on flat tire. I am on flat tire. Ndi kugendera ku ipine ryamenetse. The black car over there belongs to him. The black car over there belongs to him. Imodoka y'umukara iri hakurya hariya ni iye. This cat is beautiful but mine is more beautiful. This cat is beautiful but mine is more beautiful. Ino njangwe ni nziza ariko iyanjye ni nziza cyane. Who gave her the money? Who gave her the money? Ninde wamuhaye amafaranga? He cut himself when he was shaving. He cut himself when he was shaving. Yaritemye ubwo yarimo yiyogosha. Which do you prefer, an apple or an orange? Which do you prefer, an apple or an orange? Niki uhitamo? Urahitamo pome cyangwa urahitamo orange?